Ramazan biz to'g'an. Assalomu alaykum, Ramazan aytsa. Hey, huzurga tuz keldik. Ananayning jinniga chaqirasing dengesi. Ananayning kız salqında. Hayparin bereke. Ananayning jinniga chaqirasing dengesi. Çatakılasing dengesi. Ananayning kız salqında. Suymaka'ya tuz geldik. Minge çıksın. Minge çıksın. Жақсы сауда болсын. Амин, Алла olsun. Ой, красавчик. Бул машина негизи ключу жок эле жүрөт. Мына кнопканы басабыз. Мына кетти. Мага ушунусу жакшы экен. Ключ көтөрүп барып болбой. Ал эми монтип өчүрөрдө болсо, мындай кылып туруп эле. Муну басып койсо эле өчөт. Ушундай машина көрдүңөр беле? Мына туугандар, мындай унитаз көрдүңөр беле? Кнопка менен суу сагат. Көрдүңөр беле? Ким эле көрөт тур мындай унитазды кнопка менен суусун агыза турган. Мен чынын айтканда могу телевизорду 7 жыл мурун алып койгом. Могу кнопканы көрдүңөр муну кнопканы? Муну кнопканы басып койсо, өзү эле өчүп калат телевизор. Ушундай өчүп калган телевизор көрдүңөр? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Neyle? Gel otur. Oy sizden mi? Ova bizden. Aynen. Bunların bası kança oldu az pazarda? Ak koylardın mı, kara koylardın mı? Kara koylardın. Kara koylardın bası 5.000 sondan açık da. Ak koylardın çö? Ak koylardın 5.000 sondan açık. Çöpçe işi kanda oldu bunlardan? Ak koydun mu, kara koydun mu? Ak koydun deyinç. 1,5 kilogram nasıl aktık? Kara koylar çö? Kara koylar biliyorsun 1,5 kilogram nasıl? Bunlardan kaça kilogram et verip aldın? Ak koy bile kara koy mu? Canı tabi, niye ak koy kara koy? Nasıl ne? Ak koylar meniki na? Kara koylar çö? Kara koylar dile meniki?